perlok warop dan sebai pisa cisim cegini ke channel yonga arsuchiang te mentu hagini ke video yo penchna gini ke ksa daga UV resin te pai ban hadu ukut tem te yo stang no gatu te pai kini ke plier am kamo pai kini kotar te gini hi ke flat nose plier te gini van hi ke round nose plier yo aka gini ke wayar pai kini ke wayar nom te katu yo kelanya gani wayar ho ni kulam nom te pai kam ni kelanya arsin lisin ngam ni yo skem nong te katu yo aga daga ni ke kotar wato ngakien wat sentu kwa anong itele hau kulam me te pi ma di kwa pi di he kam tu te ye pi le ham kam yuk set text la ne ham gitiar warap he mo ban ni kulam tem pai continue bai kam ni waro kat ki bam kampi te pai de debo katun hi yuk si gi narut kam ni pai kam ni tem te katuan hi yuk pen mi ship aga sentu no te pai ban naga ni ke wayar daga ni ke round nose plier ha perti no ban naga cepo pai am ni dang am kam su ban khajak te katu ken chiliang man hi yuk ta naga sajrong khajak am to chibun te pai ke pi am tu te geni le kam ju hi yuk ban na hi ni cepo te ni chiliang man hi yuk ta na am ni khajak wato de baklaw tan ni tai tan bun no te yuk continue bai gini le waro man de deblo lagi te pai de deb katu no te katuan hi yo mix resin no pai katu arbol hini the resin no pai tu gajak te katun hi yo mix color ga gini ke UV resin hini yo so gini rong maroon kate bagini rong pink pai hini ha plastic sheet the on e bha la de the bo direct kam ni tem ye adjust no daw bun itet daw the chwa gam ni ha plastic sheet ipni te yo mix so khajak te pai katu yo pi de mix no yo mix kan ni bo pink chwa la da mathe bo direct kam tu no man kam ni color rong pink le pink ha kam tu tem yo bang no te hini le kam ni khajak yo himo yo mix so hini hagini ke rong so rong maroon te katuan hi kini ke tip yo aga yo bu agi tentui wayar wara de penchna sentua tem pai dep a katu yo bu agi waro hagini ikian wat a pas la ade tips nyam him ai yo bu ge gam ni lain bai lain te katuan hi yo bu chwa dagini rong pink no pai yo bu hagini ga wayar waro gini ga resin wara de khle rong pink no te katun hi yo tha baka hapo yong gini ga UV lam kamali phau second yo urkhyang go te pai der khyang gate pai pi te katuan hi der khyang ga gini ga wa bia chwa no yo bia sa gini ga wa ari pi tentu wa mix so ka tentu wa so tangwa hini yon hi ngayu ko laman rong so ko tangwa nga ke color wa use o te gini ga
rau merun woto mix kajak no ite daw te man ni color gamni te lem peri miat hi gamni le te pa yo bo hi ni hatre kajak gamni te ka tu yu thap yang ka po yong ni ge UV lam yu pen rkhyang ka te hi ni le kam ju hi yu e biang ka kamachi le phau second te pai ke ni le der khyang no te ka tu yu usai ka pa yu usai ke gamni kate te katuan hino yu a agini matam narot to kate dang in no te dang sup hawa mda eding chipet saja mye dewa te wa agini narot te pai kate dedep a no te katu yu a agini wayar watam matre kajak te katu yu a biang agini getip te yu pen bilang agini sentu kamni katu te hagini te yu bo kai sentui pai kamni pai dedep onong katu yu bia UV resin no kajak hini ha perdi yu bilang ini sentu ini narot dem ni te tetap aga po yang ini UV lam then katuan yu bia UV resin biang kajak yu bo segini ga bit seperti ni te tetap yang ka po UV lam te pai der khyang katu yu sai ga na gini ke plastic sheet ni te pai ke ni ga change no kenjeri te wagini ga jumping te katu hagini arteli wan higi sentu no untuk sentu ki sla tu te hagini arteli te pebo ada gini ke jumping no yo open dai lang bagini ke change te pai yu thap aga gini ke change hagini ke jumping ite pendai lang ini pendai lang kada gini ke plier sagini UV then katuan hi open bi ki pun ar daga jumping hi thap lang ge hagini wan hi sentu go wa he gamni yu thap lang ge chirup ni te yu close pe anga gini jumping daga gini ke plier te pai dedep katu te katu wanong yu bia UV resin biang lo sechikut hagini ke ksa khna yu tersia bhago pai yu bai phi no chibadami color devi mti pa khi ga phone na gamni mendaring video te kamni bai madisni uring te besi tang to limit te pai yu thap bo ga jrong yong gini ke tip yu bia resin na sakini setrede te sevil yu suk yu manda thap hapo yong ge UV lam no ne phalam bo hatip kamni te daw sa jaw kso tepne sate kso te pai da thap ka po yong ge UV lam te pai hini de dep upon arteli te la de yusuk pikani video te like te comments te share wan chi perlok yong phi te hamling ke subscribe channel lo te kumle chipun ni chaman ni ha next video ma